Next is, dili common sa ilaha diri na magtawag og ma'am and sir. So sa ato sa Pinas, labi na sa ato ang mga boss or mga tao na taas og ranggo sa ato, we always call them ma'am and sir or madam, di ba? Mao man gyud ang ato ang ginatawag as a show of respect. So sa ilaha diri, dili common na mag-mom and sir ka sa imuhang mga boss. They only call their bosses by their names. So sa ako, syempre na ako yung boss, nag-sir jud ko sa iyaha. And ang uban po namo ng mga Pinay na katrabaho dati, sir po ang tawag sa iyaha, which is murag at first kanang nanibago siya kay dili lagi siya sanay na ginatawag og sir. Pero kadugayan, mas saan pa niingon sa mo ang ayaw na ko i-sir, Mark na lang ang itawag sa ako. Ang ato ang ano manggod, ang ato ang tradition, dili gyud mawala, dili siya basta-basta mawala sa ato, maka tawag ani murag mali kung tawagon lang nato sila sa ilahang pangalan. It doesn't sound right and it doesn't feel right para sa ato. So until now, 4 years na ko, mag 5 years na sa iyaha nagtrabaho. Sir, gyapon ako tawag sa iyaha, Sir Mark. And then somehow pag naay mga tao na mo adto sa amo sa office, and then maingon ko nga, you have to be interviewed by Sir Mark, he's the owner, ana-ana. Kumbaga, na ano po sila, na-apply po sila, it also rubbed on them na Sir Mark siya. So, sometimes, there are more people actually na nagatawag sa iya og Sir Mark. And para sa iya, murag, naanad na po siya na ginasir siya because of me and some other fellow co-workers before that used to call him Sir Mark. So wala kaayoy mom and sir diri, just like how they call their kuya and ate. Wala sila kuya and ate diri, they only call them by their names. And sometimes listening to them, it makes you cringe na kumbaga murag ana lang imo ang tawag, kuya man na nimo, magulang man na nimo, ano dili man na nimo gamitan og ate or kuya, or naaba mo yung term dire na equivalent sa ate o kuya. Kay lisod man kaayo kung tawag ani, kung pangalan mo magka-level lang mo ba na mag-igsuon. I don't know, lahi lang gid siguro ang ato ang tradition dira sa Pinas. We do have respect that way in that form na kuya and ate. So I have a daughter and she actually has a half brother, and gi-implement na ko sa ilahan na kuya ang iyahang itawag sa iyahang kuya. So karon they practice that one na kuya ang iyahang tawag, although lahi iyahang lahi, but he knows that kuya means big brother and he loves it. So kapag magstorya sila maigsoon, I remember I heard them talking and he said na if somebody bullies you in school, Tiara, you just call me because I'm your kuya and I will defend you. So I think that was sweet. And yeah, so it's a show of respect, but here wala sila ingon ana na equivalent or term kuya and ate, or they don't call mom and sir. Now, sunod sa ako ang listahan is, napansin ako sa mga facilities diri, sa mga buildings, na ang ilahang mga gwardya, walay mga pusil. Or naa siguro, pero very rare na makita ka o gwardya nga na ay pusil. Di ba sa tuwa sa Pinas, mas pag gwardya sa convenience store na ay di ba na sila pusil, na sila batuta. Diri wala. So I don't know what's up with that one. It's, I don't know, murag weird lang sa ako. And then daghan mga tao diri na they don't really take them seriously, kay lagi murag naka-uniform lang, but then they don't really have the power. And kanipa ako ang naibalan, and until now it bothered me, and until now it still bothers me to know that there are a lot of people that abuse their freedom here as a citizen, or even not a citizen, but they live here. They abuse so much of their laws and their freedom. So nag-ingon sa ako while I was working at a retail store, ingon sila na
pag naay kawatan, pag naay nangawat og sapatos, because I used to work at Famous Footwear, which is a shoe store here in the States. Pag mangawat daw, tapos naibalaan nila nga nangawat, and then that person is going to the pagawas sa store, they can confront the person na, hey, nangawat ka, naana, you have to return the item or we're gonna call the police or whatever you need to do. But you cannot touch the thief or you cannot tackle him or something like that. Kay, pwede daw kanilang kasuhan for abuse. Something like that, which is weird. So, di ba sa ato, maginokdanay pa, tapos paguban, dili pa magukod nimo, masubagan pa nimo, makulatahan pa nimo, tanan-tanan. Diri, even if sila ang naay mali, even if sila ang nangawat, they have the right na dili nimo sila pasakitan, dili nimo sila gunitan or anything. Kay pwede ka nilang i-counter sue na gigunitan ko niya or na ano ko, nagasgas ko or something like that. They can counter sue you. So that's just, I don't know, weird at its finest. Para sa ako because they don't do that one in the Philippines. Pag ikaw nangawat, pag ikaw naibalaan na nangawat, kulatado dyan ka permi dala sa Pinas. So they can't do that for some reason. I don't know. Okay, so sunod sa ako ang listahan, wala sila'y lugar para mag-check-in sa imuhang mga bag. So you know how it is in the Philippines na mas sa convenience store, kung dako nga bag ang imuhang bitbit, ginapabilin sa may gwardiya, and then you can shop around and then kuhaon na lang nimo pagpauli na ka. Sa mga malls po na sila'y check-in station na buti hatag nimo ang imuhang mga dagko na mga gamit, and then hatagan ka nila og number, and then pagpauli nimo lukaton na lang nimo ang imuhang items dito, and then you can go home. But you cannot bring or carry big bags inside the stores. They don't do that here. So that's why kumbaga opposed ko ana, because katubit ang nahitabo diri na shooting na niato siya sa, I think it was Mandalay Bay, na nag-check-in siya dito sa pinakataas, and then there was a concert sa baba, and then he started shooting people. Moto ang pinaka, or isa sa mga trahedya na nahitabo diri sa Las Vegas, na talaga just one person who did it, and he killed hundreds and hundreds of people that night, and then he shot himself. That's because he was able to carry those very, very heavy weapons up sa iyang hotel room without anybody knowing. It's because they don't do x-rays, they don't check the items, wala nila gina-check ang imuhang mga bag kung unsay sulod. So that's why nakalusot tong lalaki, nakaato siya dito, naka-check-in siya, nakadala siya og di-kalibre na mga pusil, and yeah, kill people, shooting spree in one night, and then the rest was history. So yeah, wala nila gina-check diri, and then wala nila ginapabilin ang mga items. So daghan stores diri, daghan shops ng ilang mga customers na ay mga dagko na bag, they can go inside even if kanang mga dagko nila nga luggage, because there's a lot of tourists here, so they carry their luggage anywhere they go. So pag naga-shopping sila, bitbit po na nila, pero ang ilang mga sales associates diri, mga salesman, saleswoman, naa na sila yung murag headset so they can communicate with each other. So as soon as musulod ka sa ilahang store nga naa kay dako na bag, they can start communicating with each other and saying, hey, there's a lady in aisle 2 na naka-blue, ana-ana, it's code something. So naa na sila code na ginatawag pertaining to the person nga naay dako na bag and naay potential na mangawat. So matingala na lang ka nga naakay dako na bag, nagatanaw-tanaw lang ka, window shopping lang ka, you have no intention to steal at all, pero matingala na lang ka na naay mo raga sunod-sunod sa imuha, anywhere you go, any aisle you go, naay magsigig panghimantay sa imuha, it's because you are that code something na ilahang ginagamit. That means na you can potentially steal something with that big bag that you have. So bantay sarado ka
nila the whole time na naa ka sa ilahang store until the moment na makagawas ka. So yeah, they don't do check-ins. Next, dili uso sa ilaha diri ang prepaid phone. Di ba sa ato sa Pinas, nagapalit ta og phone and then ginaloadan nato. And then that's it, wala kay commitment. So kung mahutang kag load, then mahutang kag load. Diri mas common sa ilaha kung naa kay plan. So kung naa kay Globe, naa kay Sun Cellular, Smart, unsa pa nang ilang mga bag-o daraan ng mga network, di ba naa sila yung mga postpaid na mo purchase ka og phone sa ilaha tapos bayaran nimo monthly for 2 years or something, tapos pati load bayaran nimo every month kung baga nakakontrata ka. So mauna siya ang common sa ilaha diri na ginagamit. They don't really purchase a phone na full paid. Di pare sa ato ano ginapalit kinato full paid and then that's yours to keep. Sa ilaha diri, they call it burn phones. Murag ingana lang ilang tawag. Pero they just dispose it. It's not really a common thing na magpalit ka og phone. So daghan diri ang naka-plan ang ilahang phone, and they also avail the trading. So after 6 months, kung naibag nga phone nga nigawas, you can always trade it in. Balik nimo ang imong old phone, then you get another new phone. So matingalan na lang ka nga, nagsige na lang ilis-ilis og cellphone dire. Pero mauta na ka, asa naman tong dati nga cellphone? So gibalik na mo to para makakuha mi og bag-o nga cellphone. Unless if fully paid nimo, then sure you can do that one. But most of the time, naay mga promotion sila dire na it's part of your contract na after a certain amount of time, pag na kay nagustuhan na bag-o na phone, you can just trade it in and get a new phone. So mao na ang common sa ilaha diri. The only bad thing about that though, sa mga prepaid nila diri, di ba sa ato sa Pinas, pag nahutan ka og load, sure dili ka makatawag, dili ka maka-text, pero maka-receive gihapon ka og call o maka-receive gihapon ka og text, dili lang ka maka-reply, di ba? Diri, when you have a prepaid phone, once na nahutan ka og load, totally shut down ang imong phone. Dili ka maka-receive og call, dili ka maka-receive og text. So, as in talagang dead. Wala na kay papadulngan pag wala na kay load. That's why they prefer doing the plan. Dogs on the leash. So, sa ato sa Pinas, we just let our dogs roam around, and then pagka gabi expect ni mga mauli po na sila, di ba? So, dili masipauso ang pulutan na iro dito. We still let them loose, and then pagkagabi mauli ra po na sila kung dili sila madakpan. Diri pag ang imo ang iro nakagawas sa balay, dili na imo makitaan. Masaag na sila, dili na sa kabalo mo uli. So, diri pas common sa ilahan na ilock nilang ilahang iro inside the house. They can only go out with a leash or without a leash, pero naay supervision. Kaya og makagawas ng iro diri, expect na nimo na di na nimo makitaan unless kabalo mo uli, or pag-start na kag-print og mga if found, please contact na picture sa imong iro dira, na reward kung makitaan ang imong iro. Dili common sa ilaha diri nga maglatagaw lang ang ilahang mga iro. Speaking of dogs, another thing that they do have here is I don't think if it's a mandate, pero as much as possible, ang imuhang mga alaga na iro or iring, kailangan nakakapon, spayed or neutered. Sa ato sa Pinas, dili na siya common. That's why daghan kay tag-iro dira, kay not only we let our pets loose, but they're not fixed. So pag uli nila, patinga na lang ka nga dako na ang tiyan, pagka abot sa pila ka bulan, buntis na di ay. So they try to control the number of animals here. So ilaha jud nang gina-spayed or neutered, or sa ato pa gina-kapon para dili manganak. Next, when it comes to pets as well,
na ay mga apartment na naga-discriminate o mga alaga. So, naay uban na mga apartment o mga condominiums diri na gina-implement nila na if ang magrenta sa ilahang building is na ay large dogs, katong mga dagko na iro or pit bulls, they don't allow them to rent at their place. Or if you have more than 2 na alaga na iro, then dili ka nila aprubahan para magrenta sa ilahang building. So that's really sad, especially if mga pit bulls, they have a lot of discriminations against pit bulls. Daghang mga facility diri na dili nila gina-accept ang mga tao na magrenta kung naa sila pit bulls. I don't know, dili man tanan pit bull is destructive. So, I don't know why they do that. But naapoy mga apartments na that's what they brag about is ilang ginabutang sa ilang karatula, we welcome all types of pets. So, those are the buildings or facilities na mas nagka-attract o mas daghan ng mga renters because syempre, kung magrenta ang isa ka tao, kailangan ba talaga na i-give up nilang ilahang alaga ng mga dagko na iro or even the pit bull para lang makarenta sila, di ba? So they will have to find another place because pets or dogs are not just pets but they're also part of the family. So dili na siya basta-basta nato i-give up. Sad to say na ay, like I said, ay mga facility na dire ng mga apartments or condominiums na naga-discriminate o types of breeds sa mga iro. And napoy uban nga nagalimit lang o number sa alaga, iro or iring para makarenta sa ilahang apartment. So randomly they do inspection, mag-show up na lang na sila sa imong apartment kay naiuban nga mag-declare sila na isa lang ang mong iro, gamay lang ang iro ana. But then pag nag-move in na tulo di ay or upat ang ilahang iro. So naay naga-inspect ana every now and then na mukalit kang tunga dira sa inyong purtahan na i-check. Tapos syempre pag may balaan nga you declared less than what you actually have, magka-fine pa ka. So yeah, they have those kinds of rules here which is something na wala sa ato sa Pinas. Pinaka-last sa ako ang listahan is what they call the social security number or social security diriya. So I know sa Pinas na ay social security pero I don't think that we are using it the way they use the social security number here sa States. So kana siya, yung social security is something na it's really unique and has a specific number only for you. So mao na ang equivalent sa imong kinabuhi dire sa States. Dili na nimo pwede i-share sa masking kinsa, masking pang sa imong anak o sa imong asawa o sa imong parents ang imong social security number. That is really considered as kumbaga sacred sa imong, ikaw lang dapat ang makabalo. Kay daghan mo gamit ana, daghan mo abuse ana, and nakadikit ang imong kinabuhi og imong pangalan anang social security number. So for example, ang social security number sa ako ang igsuon nakuha nako. Kung na ako'y i-purchase ng mga items, social security niyang ako ang gamiton. And then nag-stop ko og bayad. Ang ilahang gukdon kay tungod ang social security pag-run nila sa system is nakapangalan sa ako ang igsuon, siya ang gukdon, siya ang kasuhan, siya ang magkaroon of fine and everything. So uso diri ang mangawat og social security. That means kawato nila ang imong identity. They will ruin your name. They will do a lot of stupid things under your social security. Matingala na lang ka na wanted na ka, na kay felony charges, na kay mga kaso, na kay mga utang, kay tungod nakawat ang imuhang or na-compromise ang imuhang social security number. So pinaka-importante gyud na sa ilaha diri na i-keep na nimo. And then, ayaw yun na i-share sa masking kinsa. Kaya once nakuha na nila, that means they already stole your identity. So, that is your personal identification number. And
pag i-run na nilang imuhang social security number, nahibalaan nila tanan history sa imuhang kinabuhi, tanan nga imong na-purchase, asa ka gikan unsa imong pangalan, naa ba kay utang, asa ka karon, tanan mahibalaan na nila, matrack na nila only by those 6 or 7 digits na makawat nila sa imuha. So do not share that number with anybody else. And the good thing about that though is that ano lang siya, one of the things na nahuna or nakita nako na nindot ang iyang purpose na makabalo sa imong social security number. But I believe na only for this matter ang ako naibalaan na it's a good idea na naay nakabalo. It's because sa ato sa Pinas, di ba, uso ang mabuntisan ka, tapos gukdo nimo ang amahan sa imuhang anak, dili nimo siya makasuhan if nawala na siya, nilupad na, dili na nimo siya makitaan, dili na ka makakuha og sustento, and then the parents or ilang kamag-anak is itago siya. That's it, you're done, you're on your own with the baby. Dire, pag ang babae nakabalo sa imong social security number anya gidagana nimo, file na complaint, masking asa pa ka sa kalibutan or kung tanan na history nimo, ihatag na niya sa abogado ang imong social security number, then they will do the rest. Makita ka nila, magukod ka nila, makasuhan ka nila, ma-chargean ka nila, tanan-tanan. So in a way, that's a good thing na ay social security number na ginagamit for that purpose, which is good. Kay syempre you're able to chase that person kung nasa rin nabuhat na mali sa imuha. But for the most part, some of them will just use their social security number for something stupid. So do not share that information with anybody. And that's it for tonight. I hope you guys learned a little bit of something with this chat that we had. And I hope you guys enjoy my video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. If there's anything that you guys want to learn or you guys want to know, you want me to do, you want me to do some research, or you want me to tell you, please comment down below, and I'm going to read that and see what I can do for us to make this vlog more exciting and more interactive and more fun for everybody. Again, my name is Kathy. Thank you all so much for watching. I am your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, and always remember, don't let anyone turn you away from your purpose, and always live life for what it's worth. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!